večer. Nalazimo se u udruzi Fokus, ovdje sa jednom predivnom gošćom večeras, gospođom Snježanom Cjenić-Stojaković, magistrica nutricionizma. Inače večeras naša gošća na radionici Mame za mame. Evo, ja te od srca pozdravljam, zahvaljujem ti se što si došla. I ukratko bi te samo zamolila da se malo predstaviš našim gledateljima. Dobro, znači ja sam Snježana Cjenić-Stojaković, završila sam prehrambeno-biotehnološki fakultet i postala sam time magistar nutricionizma, međutim evo, život me odveo malo u druge neke vode, znači više se volim baviti nekakvim medicinskim dijelom tog nutricionizma i holističkim pristupom, pa evo, pokušavam se doeducirati stalno u tom području, znači funkcionalna medicina i... Tog ćemo se dotaknuti malo kasnije. Večerašnja tvoja tema je zdravi izbori u načinu života, zdrava prehrana. Pa me zanima, kad pričamo o zdravoj prehrani, mi svi imamo nekakvu ideju šta je to zdrava, cjelovita prehrana. Obično je to ideja da je to prehrana koja je vrlo skupa, koju se većina od nas teško može priuštiti, znači kupiti sve te namirnice. Pa kako bi ti to nama najjednostavnije objasnila? Za tebe zdrava i cjelovita prehrana je što? Pa, vrlo pojednostavljeno, zdrava prehrana bi bila bio izbor zapravo cjelovitih i izvornih namirnica i maksimalno izbjegavanje industrijske i procesuirane hrane. Znači, to ne mora biti ništa skupo. Ja stvarno mislim da zdrava prehrana ne mora biti skupa, jer samo je opet stvar izbora i opet uvijek se možete odlučiti za nešto što je zdravo ili manje zdravo. Ono što nismo spomenuli je da si ti također i majka 3 djece. Pa me zanima, s obzirom da zastupaš zdravu prehranu, kako ta zdrava prehrana izgleda u vašoj obitelji sa 3 djece? Evo, primjer recimo jednog klasičnog doručka. Pa ovako, da, najgore je zapravo nekako u svojoj obitelji to implementirati. Ja imam znači 3 sina, 2 su, znači ovaj srednji, najmlađi su san svakog roditelja nutricionista. Znači oni će pojest sve što im se servira zdravo, u bojama i sirovo, mislim stvarno jako dobro prihvaćaju namirnice i s njima nije nikakav problem. Znači oni bi mogli s nama normalno jesti, međutim najstariji sin je takozvani picky eater, ili to je čak u nekom spektru reklo bi se poremećaje senzorne integracije ili tako nešto, znači ima prenaglašen osjet mirisa i okusa i onda mu je zapravo sva hrana jako mu je teško prihvatiti novu hranu, reagira burno na boje, na zeleno recimo, to mu je prestrašno, tako da je veliki izazov zapravo hraniti takvo dijete zdravo. Pa onda pribjegavamo kojekakvim metodama, znači on recimo jako voli meso i uvijek će mu meso biti prvi izbor, pa onda recimo nekakve popečke koji su kao mesni se zapravo stavi i brokula i cvjetača, sakrije se mrkva, da, tako da na taj način nekako pokušavamo ugurati što više zdravih namirnica i što više sirovog i raznolikog, a da to recimo njemu ne bude preveliki stres. Ima jako puno djece koja su tako, roditelji sami kažu, moje dijete neće ništa. Ali, nažalost, moramo se tu onda poslužiti malo i trikovima i domišljatošću da uguramo to u njihov jelovnik. To naravno da iziskuje vrijeme, ali uvijek imamo na umu onaj cilj, znači da želimo da nas se dijete dobro hrani i onda ćemo zapravo naći i vremena i volje za to implementirati. Ti si organizirala i projekt Mama kuha zdravo, pa me zanima nešto više o tom projektu. Kako je taj projekt izgledao, šta su se podučavale mame, možda nešto
konkretno jednostavno što bi voljela poručiti našim mamama koje nas večeras gledaju. Prva stvar, recimo za one mame koje su još uvijek u onom stilu kupit ću užinu iz pekare, jel mi je to najbrže, jel mi je to najlakše. Jedna jedina stvar koju možemo započeti, možda već ovaj tjedan, u tom procesu nekakve dugoročne zdrave prehrane za našu obitelj. Ovako, ja sam isto imala taj nekakav stav da ako nemam vremena, da najjednostavnije mi je možda uzeti nešto negdje u pekari. Međutim, kad čovjek odluči, pa stvarno ću smanjiti to industrijsko, stvarno ću smanjiti to gotovo i tako dalje, idem sve raditi doma sam i kad nekako uđe u tu rutinu, vidi da ništa puno više vremena ne troši tjedno, na tjednoj bazi kad se gleda, time što radi sve doma sam, nego da ide u dućan i svaki put u pekaru i ovdje i ondje i kupuje gotove proizvode. Mislim, to sad možda zvuči ovako nevjerovatno, ali evo stvarno, kad se čovjek dobro organizira, jednom tjedno, znači u jednom popodnevu, vi možete napraviti za cijeli tjedan užine djeci, na primjer, kolač. To si mi spomenula prošli put kad smo pričali, da si za jedno popodne napravila užinu za cijeli tjedan. Šta je to bilo konkretno? Šta su djeca nosila u školu za užinu? Pa ima ovako, znači mogu se napraviti mafini. Ja volim nekako da smanjimo čak i djeci ugljikohidrate, zato što znači općenito kao nacija mislim da konzumiramo previše ugljikohidrata. Tako da onda gledam da to budu nekakvi mafini od orašastih plodova, lanenih sjemenki, od jaja, svježeg sira i tako dalje. Za one koji ne vole tako bljedunjave mafine kao ovaj stariji, njemu se mora to sve zamaskirati sa čokoladom. I onda naravno rastopim 70% čokoladu, pa onda to se zakamufliram sa tom čokoladom. Gore premažem, znači sa istom smjesom napravim mafine i napravim recimo kolač koji gore premažem čokoladnu kremu od avokada. Niko nema pojma da jede avokado, a jedu avokado. Tako da se iskombinirati u kratkom vremenu sa istim namirnicama više tih rezultata. Znači od slične smjese možete napraviti i mafine, i kolač, i podlogu kao za picete male. Recimo to je zgodno, napraviti podloge kao podloge za neke sendviče ili za picete i to onda ismrznuti i onda izvaditi dan prije, staviti gore šunku, avokado, što god i ponijeti sebi na posao ili djeci spakirati za školu. Jel prijatelji čudno gledaju tvoju djecu kad u školu donesu takve stvari, s obzirom da svi nose slance, kifle, krafne? Jel ima kakvih komentara onda kad dođu sa mafinom ili s nečim takvim u školu? Da, pa nije mu drago, ali mislim da tu treba raditi ipak na njegovom samopouzdanju i stavu. Pa onda iako mislim on je tek prvi razred, nije da se tu ne ima vremena, da. Da, ima vremena. Sad malo da se prebacimo sa zdrave prehrane, ono što si bila spomenula, funkcionalna i holistička medicina. Da, pa znači, vrlo bi bilo, ja mislim, neobično i naivno gledati zdravlje samo sa jednog aspekta. Znači, samo prehrana. Sa prehranom ćeš napraviti da, ne znam, sunce sjaje, kiša pada ili da si zdravi. Ne, znači tu mora biti jedan kompletni paket promjena na čovjeku i u čovjeku da bi to polučilo neke rezultate. Znači, da bi se došlo do konkretnih rezultata uvijek treba uključiti i prehranu i vježbanje i pravilan odmor, znači dovoljno spavanja u pravom ritmu. Zatim stav i način razmišljanja o životu. Mislim, jako puno, recimo, zahvalnost. Osjećaj zahvalnosti zapravo jako utječe i na fizičko zdravlje, na primjer. Znači, nevjerovatno, ali osobe koje su stvarno istinski zahvalne za ono što imaju, one će biti i zadovoljnije i
na kraju krajeva zdravije. Onda management stresa, znači kako se opuštamo, da li smo fokusirani na bitne stvari u životu, koliko smo angažirani oko toga da sebi nekakve sitnice dopustimo i da se jednostavno sebi nekako malo udovoljimo. To je jako puno u konačnici ovisi da li ćemo biti zdravi ili nećemo biti zdravi. U uvodu kojeg si napisala o sebi, spomenula si načela epigenetike. Jel bi nam htjela malo više o tome nešto reći? Da, pa evo, znači, svi smo čuli za genetiku. To je onako jedan pojam koji je dosta pesimističan. Znači, kad gledamo to u kontekstu zdravlja, onda je to onako, zvuči kao nepromjenjivo. Ne znam, joj, skuplja mi se oko trbuha, ma to ti je genetika. Ili ne znam, mama mi ima artritis, baka mi ima artritis, imat ću i ja artritis. Ne? Međutim, s obzirom da je puno znanstvenih istraživanja već napravljeno i da je dokazano da način, stil života i prehrana mogu izliječiti čak neke bolesti ili ih spriječiti. I s obzirom da je dekodiran zapravo ljudski genom, razvila se jedna mlada znanost koja se zove epigenetika. Ona nam zapravo govori o tome da mi možemo utjecati sa svojim životnim izvorima, da ćemo utjecati na to koji geni će nama biti uključeni i ispoljiti se van ili koji će biti isključeni. Tako da, znači, sa svojim aktivnim izborima, dobrim izborima u životnom stilu mi možemo promijeniti sudbinu naših gena. Isto tako, zanimljivo je kod epigenetike da se to uključivanje i isključivanje gena i prenosi na buduće generacije. Znači, ono što mi odlučujemo danas mijenja našu epigenetiku, odnosno kakav će biti slijed našeg zdravlja, ali isto tako i kako će biti zdravlje naše buduće djece. To je isto zanimljivo. Znači, oni nasljeđuju naše uključene gene. Ako isključimo loše gene, oni će naslijediti te isključene loše gene. Tako da, mislim da je važno da ljudi shvate kolika je zapravo njihova uloga u tome, koliko oni aktivno mogu utjecati na svoje zdravlje i na zdravlje svoje obitelji. I s obzirom da radiš sa ljudima na ovaj način, da na taj način pomažeš, ne samo u zdravoj prehrani, nego i u toj holističkoj medicini, za kraj, da li imaš neki primjer neke osobe koja ti je nekako ostala u sjećanju, da je upravo napravila ovo o čemu si pričala, da je promijenila taj svoj put, recimo koji je bio genetski zacrtan, sa zdravom prehranom, sa tim unutarnjim promjenama, zahvalnošću i tako dalje? Pa evo, apsolutno. Znači, imam jedan primjer čovjeka koji je, znači sve mu je, reklo bi se da je čovjeku taj genetski make-up, kako kažu, da mu je bio ono crno s crnim. Znači, karcinomi u obitelji, autoimune bolesti, čak i psihičke neke bolesti. I čovjek je rekao jednostavno da on se neće pomiriti s tim da je to i njegova sudbina. Jer obično ljudi kao, da, to mi je u genomu, to je zapisano, to je tako i ja ću tako. To je i moja sudbina. Međutim, čovjek je odlučio da se neće pomiriti s time i odlučio je potpuno promijeniti životni stil. Dobro, sad to je bilo vrlo onda radikalno. Znači, čovjek je promijenio životni stil do te mjere da je promijenio potpuno način funkcioniranja i sebe i svoje obitelji. Znači, da od toga da si sam radi svoju kozmetiku, da kuha sam svoju hranu, da djeca su isto sva u tome, da su se preselili tamo gdje je čisti zrak i tako dalje. Međutim, evo, čovjek je potpuno zdrav, nema nikakve, kako da kažem, naznake uopće da će se išta kod njega razviti od ovih bolesti koje su mu kao bile sudbina.
Tako da, mislim, može se i to, uvijek kad se sjetim tog čovjeka si razmišljam, sve je moguće. Tako, mislim, i opet kažem, i taj cijeli mindset treba promijeniti, znači i pozitivno razmišljati o životu, pozitivno razmišljati o sebi, o svom zdravlju i onda sigurno neće izostati dobar rezultat. Snježana, hvala ti puno na svim ovim savjetima. Veselimo se čuti ostatak tvog predavanja, a mislim da nas sad čeka nekakvih 40 žena, pa bi trebali krenuti.